Swastiastu. Titiang sareng kalih puniki wantah penyuluh basa Bali sanepoleh Hamongan ring Kabupaten Badung. Ritepangan galah sane becik puniki titiang sareng kalih jagi yang tembang. Mungguing anggen titiang nyelimuran mana taler ngemargiang minakadi arahan pemerintah duwene ngoyong di Jumah, megawe di Jumah, melajah di Jumah, niwah ngrastiti widi ring Jumah. Inggih sane mangkin kawitin titiang antuk pupuh pangkur majeng ring sang sane nebang durus kawitin. Para pamiarsa sinareng sami sane mangkin aturune ngayang titiang mungguing indek pakibah gumine sekadi mangkin dini ditu uyah virus corona. Sangkaning ulah virus corona ne totonan ento sane ngraneyang dini ditu jadmone ke isolasi. Ya apoke sane mawinan ke isolasi mboyo jawenten tiyo sangkaning gumine sampun mawasta grubung. Loh Jalan jani ngoyong Jumah. Nah nejani ado minakadi arahan uling pemerintah duwene jani jalan ngoyong di Jumah. Ngeras setiati widi Jumah apang rayu Tiosan malih tekening ngoyong di Jumah wenten minakadi arahannya sekadi megawe di Jumah, melajah di Jumah, keto masing rastiti widi uling di Jumah. jaga dekerta raharjo Tujuan pemerintah duwene ngeluarang arahan sekadia sapunika boyo jawenten tiyo mangdane presiden memutus minakadi penyebaran virus corona apang jagat mewali kerto raharjo. Virus corona mogedi.
sanring punika taler pengabdine boyojo wenten tios mangden virus corona digelis megedi uling dini